Audio Jungle. Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita di rumah aja ya, sambil menikmati suasana rumah. Rencananya hari ini saya mau menerbangkan drone, lihat situasi rumah di sini. Tapi anginnya saya lihat cukup kencang juga. Jadi kita tunggu anginnya agak sedikit maksud saya tidak begitu kencang ya. Sambil menunggu di sini ya guys. Ini sekecil nakal sekali guys. Aduh. Oke, gimana kelanjutannya? Yuk simak terus ya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Guys, itulah tadi hasil drone-nya. Jadi drone-nya saya turunin ya, karena tadi anginnya begitu kencang, jadi drone-nya nggak kuat menahan anginnya. Ini guys, lagi nakal juga dia guys. Ini oke, jangan lupa subscribe ya guys. Dan klik tombol lonceng ada di bawah ini. Oke.